Tamanakab Jehovah, kagiboroi ni sikobit kilosu Jehovah. Tatya kesome sikobit kikatag, ketinye kamangunet nesabei kele kokondochi Jehovah banwekab kelyekwok eng wikit nekosirtoi. Ako kokitou tugul yekichopchinigei kanetisiet nebo lesson nebo ang'wan nemwoe kole ketonone imanda. Ak ketononchi imanda, keribe imanda nebo Jehovah. Kitinye kiboitinik chekakochobokis asikobit kokatech. Aibe boroini asikobit atach Pastor Arap Nyalilei asikobit kokatech. Amu atou tatya koru pastor ikatech. Akatom kainetab Jesu chamanikab Jehovah eng takut tugul. Ami betut nebo Jumatatu nemwoe kolen lapkeiyet neondoi mesundeito. Kongoi. Togotin. Karibu. Aya ngatany ng'olmoyot nerubei asikobit kokatech akine. Chamgei tugul chamanikab Jehovah, kainaik kyuk ko Stephen Aramaru. Kimi tugul ak akwe kinetigei betutab kwen kasi nemwoe kolen kimnatet siketonon anan nyiganatet asiketonon. Godoiwek Jehovah koberurok. Amen. Ngatach chito nerubei kora asikobit kokatach. Chamanikab Jehovah, chamgei tugul abwoti ale togotin eng betutab rani sikesoman tugul kibagenge kondoiwetab mirmeriet netilil. Amite betut nebo kosomok kasi nelen taboiyatab karon nebo katurunet. Kongoi mising. Kongoi, ako sikituchi lesson nenyonet ko chito netoretech eng kebeberta nebo let tatya kotukwech koamache atach sikobit kokatech. Notok kwanendet Evelyn Tarus otogotin kokeny asikobit ketestai nebo mwisho anyun nawang'une komwoe kolen kicher kamang'unet otogotin. Amen. Ane notou rani ko kiboitiot Arap Ng'etich, Pastor Ng'etich, amite kebeberta nebo North Carolina. Ako kotomo ketestai koongeza. Aikurin kamuktanenyo sikobit ketebe kelyekuk. Ngekas tuget nebo Kipsengwet ako sobcho sobonwekyok nekinetigei ing Jeiso nebo Tyorinenyu. Amen. Amen. Koya kimwa kele king'olole ketonone imanit anan ketonon kerib imanda nesurie inendet neya. Eng betusiek chekitumdum kayanenyo ko tos kimete imanda anan kitonondosi. Kou chitab luget nekakoratkei akorib imanda kotko masochi ng'ony. Kokinetkei eng wikisiek chekokosirto luget nekitoigei eng Kipsengwet. Eng kitabutab Ng'ong'utiet 12 kong'ete koitetab 6 akoi 9 akoi 17. Kong'alale luget nekitoigei eng Kipsengwet. Yekingong'et inendet nekinekite Jehovah kong'ach kamuktaindet. Tatyo kochorgei kokakiterter eng olindok nyokotoi koboisie lembechek. Kokiker kele inendet ko erenet nebo keny. Korok ko maswetit nemoche kong'em akotonaton. Erenet amu boisie ng'olin. Kong'olsonitok kokinyokoib akoi emoni. Nyokoker kabungut nekiakichop eng oret nebo chomietab Kipsengwet akowirta bichotok. Ko alak tugul chekitonon kotonone imanda nebo Jehovah kokitoi konyalil. Kounotok mi ortinwek somoku cheboisie setani. Kanyalilset nekenyalil biikab Jehovah kous kot kometo imanda akometo kaaneng'wa nekikole God cannot be trusted. Makoi kiyan Jehovah amachame Jehovah. Nga imuchi kong'olu kuyo moche kochamech, lakini ngot koit ui kokoi kowalak akopar anan kokaikai nendamdam. Ko eng tuguk tugul cheboisie setani komoche kiyan kele either kemete Jehovah ak ketiegei anan itiegei ng'omnotet anan itiegei talbista nebo mogornotet anan itiegei tuguk tugul lakini ma Jehovah. Ko boisie usisiet. Nebo aeng komuchi kowa logoiwek chemyachen. Asikotok tugetab Jehovah komoib Jehovah nebo chomyet, Jehovah nebo rirenet, Jehovah nebo mutyonet, Jehovah nebo kalyet. Ako either nagolgol kele korom kabisa nebo kwong'ut. Mile torkoiyot nebiriren konyek. Nebo somok ko ngoker kole matakosulda nebo tai nebo usisiet anan ko matakosulda nebo aeng nebo logoiwek chemyachen
koboisie kit nekure Ingeresa compromise. No kititiji, ketitige kele mami ng'ala. Ako ndame chi kit nekeamchigei ko soso. Onget biik chong kalyet mami ng'ala. Ngiyano itokyi olin ko soso, ngimachi mumeny metilya ko saudi mu. Lakini tai ketepte kalyet. Compromise nekiname imandat kitikin keteshi lembechek tutikin ak keburuch. Mami kit nebo ngoyonde mising kosir notok amu sumu. Ngwonet age tugul ngeteshi sukaru kopore biich. Noto amune ket age tugul nemoche komute biich ko ngwan. O kikinde yoto sikobit koteu. Lakini ngenam imanda kitikin keteshi sukaru, kenam lembechek keteshi imanda ketuge, ko chang biik chenyoko tutunyi ak kwam ak kopar kobek. Oret nebo somok noto nemoche sikeker eng lesson. Kou notok eng kitabutab Yohana 3:14-15 komwoe yoto kole uyo kikartat Musa erenet eng ong'atet, kikortoti kou noto akine weritab chi sikonyor sobondab koikeny age tugul neiyoni inendet. Kole kisut Musa erenet konamchi barak. Eng betusiek chebo let kogeni Jehova biik chenamei murtoiyotab Jeiso akosutchi barak. Noto amune kimwa Jeiso kole ak yekikanapta amutyigei tugul. Ngekus kong anyun keker eng ibinwek chekikosirto, biik chekitononso kosutchi kainetab Jeiso ak itondonyi ak atebenyi barak. Kamwa sirindetab lesson kole eng emetab Turkey komi nganaset nekekure Ishmir. Noto ko ki nganaset nekibo Smyrna eng betusiek chekikosirto. Mi biik ng'isiat chesirei 100,000 chekikibar amu kiesho kokochinet kokochi Kaisari. Agenge eng bichotok ko Jerome, boiyot nekibo kenyisiek 86. Ko kerat ketit akinde kwenik ak suswek ak nangne ak kelechi ne ng'olyon imache imwa kotom ime kole kiaboisiechi eng kenyisiek 86. Amami betut agenge nekimeto chomyet nekichamenech kwanda. Amami kit nekilelwo. Ako kirongyo chomyet ak kaberuret. Aeshoitoi ano inendet nekisarwo. Ngot koit betusiek cheyoche ketonon ko kitumdum kayanenyin ak kele keeshe kayanet eng Jeiso. Tos kiyoe ne? Monoto negei kityo. Kebeberta age nito ketinye eng yo ko ngisoman eng kitabutab Daniel kurget 7 kong'olole tiondo nekimong'une nyanjet nebo ang'wan neimuisei winoik 10 metowek 7 akotiechei akotonei akokergei tionyi amu eng kamuisenyi kokiter kokale kimong winoik chotok 10. Kale nyitokere komong winet agenge nemining akong'us somok kowirta akoet kuinoni kot koit kipsengwetishek akong'us kecheik agenge eng somokab kecheikab kipsengwetishek akwo koi emet netilil ne noto ko Jerusalem ako borie inendet neilat nebo Jehova nekawek lugonotok lugetab taunet kurget 3:15 yekiyokile andoi bunyondit kwenung'ung inye ndaret ak kwondo akonyo keswonyi kotui meting'ung akikuoten kwarianyi. Rumi eng betusiek chekikobarangei setani kong'ete luget. Nguno luget neo neking'olole eng roboini ko luget nekitoigei eng kipsengwet atyo nyokwo Eden. Kounoto mi luget neo netesetai eng Eden eng kitabutab taunet. Luget nekitesetai eng kitabutab komong'u kaitosiek nekibwote ng'atutik. Kunoto agoi kobaranugei setani ak biik agoi ngoite betusiek kesiche Jeiso kobaunishe Rumi. Ko kakebunu baunatetab Babylon, kakebwa nebo Medik ak Peresik, kakebwa nebo Yunanik, kakebwa akoi keit Romanik. Keketu marandutab lugoni nekitulei ing oli. Ma luget nebo usisiosiek inegei kityo ako luget nebo kabwatutik, luget nebo atebosiek. Tuguk aeng chekinyokoborie setani eng Eden ko kimamach sabat nebo Jehova nyokobut noto. Noto amune kimatokotiegei Adam ak Hawa Jehova kokibut sabat nebo Jehova amu koyomiset nebo kayanet nekiimuny eng Jehova kotiegei inendet. Kit age nekibut ko kibut kapchi
Kutoya da magawa. Kula ang korkon. Nito na ko matata ni tin. Kusuryo kap chi ko ngete ato. Tuwayen jima maja setan ko sabatu. Ako tu disi. Kung gip ko itu yu, ko ngere kita butab Daniel kalene. We know not a minute. Daniel tesap tip temak mut ko kale aging mga lek kegrindo inen de terror misik. Ako im jetili len de inen de terror misik. Ako len ako kwal betushek ang ngatutik. Yata ginye ke wal sabat ni ba Jehova. Ako ko atinen det ko bay kenyit aga nyishegi aga beber tap kenyit. Eng mo na tin nye gere ni ta uga nyishegi le butayan de pokala yang ngaktaman o gidlo. Ko ingisto man bara eng kitabo na takpo taunet tebe ngongutit taman ako engo telok taman angwan. Ko kala kichor ge masweti ako gen kwanda ni mo joko sigis ko le sikwam lakwet au gigi go ji kwani kaba bay ki uji bag sibit ko moji ongatet o lagi keribe agenam ngetet ko gisi jey ke ngus ko sengo yegi mo je ko bar cheiso embetu shiga barao embetu shiga perodi ako yago itungo ter cheiso ngurto iya ko len ko parseta ni guguoten ko nget ngetie ko le ko ipotono ne ngani gab nyanje so ko parge opon age sweki cheri betu gata ain tinye ngatuti gab Jehova ak power na tena Jesu ko noto luge na ajin setani kanise awe betu shiki bale amugi mata ko ter ngeta iginye ko sub ke swe gab pon ko noto kebe bertan ba chumambili ko ngalale usisiet nagiba ishe setani usisionota nagigere ko tesetai ako tibetu shik chagi bar pi chesile million konom amugi esha ko meta sabat na ba Jehova nota mune pijo somok cheguina I chagi ngos ko jigi gure visigods vandals agostrogods ko ingeni she jota ko ngete pokol mut ak sosomok sisi ako testai wa itin nitab elbutayan ga pokol testa baktoman ak sogol ak sisi ko itonon pigap Jehova embetu shega ko si social ko tonon ay madan ba Jehova te buti na masige tebege to mo ga te ka ne tishita ke ka ne tinde tage ko ingo mi luge na te setani ko bor ye sabat agi ton dap Jehova ak to ge tap Jehova ko bo ishe gora ore tage ne indu ko mota aw ka le hager kwanda na ga ma ko sigis ngiger nyalda ne bune kwon abu iboru kanise kumanya licho kanisa tinege lagi ni kiporie wala kwanda amu tono ni kwani ko baru ko kaba korio ngigara ko tung lugo shekche mi menga to shega kori ko gigo ba ishe setani kwani ako ba ishe setani muren konyalil kwani ko ngapo nge kwani konyalil muren ko lugo ni tesetai ko tesetai ngun ko borto luge ni mi senge ang ngapo uporie wala kanisa ni borto kwani asikobit konyalil kamukta in the minibsan. Uno to orten wen siya kiba ishe setani embetu shiki balet. Yete setai luge nino ne borye sabato ne Jehova ne iborto ko te setai ne mingo nyagene ingop chi igere nyalel da ngap ke ranget ki ba ponda ni ranget ke bioso ko ajim man ngotiat in sum ranget ke la obrisigi ranget ke la ido sigi barlakwe nego mining nego agsi mo moyo ke la ngala kulugo ni tugul ni kunde tesetai nyonwogi ke tesetai tigeno ship ke mingon pananda koi mutik tugul korone korok nyat net nego itot kenyang de na korok nang ne tugung isia kuluket de neregat setani amu gile bo ako paingon amu ga jorge setani kungen gole tinye luge no ent usisia na mitai toski jobatin ke tonon ako ba Jason ananite ilaje da ay ga mongen Jason betro nagilaga mong koy bada ya garin na balit lagi nigigala mo gitu mi para inda na barirenet tangache ngot koy timbe tu shik balit ko de ke gar burge ta barirenet pag e shinand o tage tinya para inda ge ama jato no ninya ta manaji ko mi jin na tinya te butu anan ko tinya ge bara ma jogo te shingal dio ko to mageta stai ke tai mon mo ya ta
ngumami chi netese pasta ko kongoi. Kamach kityo ates ngalek kemakunoik 10. Ako kimanguinet agenge nekibo unatet, nekibo romanik, nekiboisie karnet eng Daniel 7. Ko kuinoik chotok somok kobo unatosiek chemakomi akoi ra. Kaborunoik Eruli, Visigoth ak Vandals ko kiistogei. Mi tisabuk, ko tisab ko agenge ko German, Uingereza, chebo Switzerland, chebo Portugal ak alak chun. Ko ngwenutab unatosiek chuto cheng'etunotin akoi rani kobo unatosiek chekimamaunatet kele king'et. Ko kingoistogei somoku komong baunatetab Roman nekindochi eng karnet akomong kimnatet nebo kaniset nekikoburuch chitonditab kipkaa ak kanisa akotoi kenyalil chetililen. Kemute nito kebe kebeberta nebo nemwoe kolen lapkeiyet neistoi mesundeito. Kikimwa eng wikit konye eng achek tugul chekikimi ak chekikikas, ko kikinai kele lapkeiyet kongete Kristo Jesu ako ngolyotab Jehova. Lapkeiyet koistoi mesundeito. Mesundeito ko kemboi nemekere kiy. Ko ngolyotab Jehova eng kasarta age tugul kokimitech kenai kele lapkeiyet nebo ngolyotab Jehova ko tait nebo konyekyok. Ingen biik kipsomaninik tugul kele sikokerto konyek ko katuiyo ak lapkeiyet. Ko sikokerto tamirmirikyok chebo mugulelwek ko ketach ngolyotab Jehova eng achek. Kakibe kitabutab Juda. Eng kwenutab kitabutab Juda ko kikisir Juda, tabitar Juda iwe kitabutab Ng'ang'utiet. Juda ko tupchetab Jakobo. Jakobo kemwoe kele agenge eng nusu nebo sobetab Kristo Jesu. Amu kakimwa kele tupchet nekebeber nebo Jesu, Juda, ako tupchetab Jakobo. Inendet sirindet nekisir kitabutab Juda ako ng'alale ng'alek chenyikisen akobo leu mesundeito. Ameche asoman kityo eng kurgotik tutigin sikobit kemwa kele ne pichindo nekitindoi eng kasarta age tugul nebo sobet nekinam kristianik eng betusiekab Juda ako nenamech angot akichek eng betusiechu kisoptosi. Kamwa eng koiteni kosomok amu Juda kotindoi kurget agenge inegei akotindoi koitosiek cheng'ering'en. Ko eng koitetab 3 ak 4 komwoe kolen chamanichu, yokiligei mising asirwok akobo yetunet nekiyomdoi, aker ale kaikai asirwak ateiywok okilchigei mising kayanet nekikikochi chetililen konyil agenge. Kang'alal Juda kole chamanichu neiboru kele chomyetab Jehova nekonech tilyandit sikobit kemeng'isie eng betusiekab lapkeiyet ko kekimit kayanenyo ko ki kristianik achegei eng achegei ak kekimit tupchosiekchok chekikiyoni koonik tugul. Ngong'alal Juda eng yu kong'alal betusiekab ng'oiyondit nekakomaluch mesundeito mugulelwekab koyonik. Amu kakobit eng kwenutab koyonik mestowek ak kibistoik chebistoi ngolyotab Jehova eng ngelelik. Amu nginyoru chito nengelelyo ak kikotach logoiwek chemiachen chebo Jehova komakotindoi etan, makoeshoi kole yani, kikoburuch iman ak bistonikchik ak imandab Jehova koek ingelelyo. Kito neboisie Shetani eng kasarta age tugul ko ngolyo nekikoek chito ingelelyo. Ko chito nengelelyot imwochini ako makase. Ango makas eng oret age tugul kokitechi. Kamwa sirutikab Jehova komie kole kitechi Juda akamwa kole chamanichu okilgei
onai sirutikab Jehova ateiywok amu bwonei biik eng kwenung'wong amu ngisoman koitab 4 komwoe kole amu kikochut biik alake eng ung'ot ichek chekichopchigei keny kirwokoni. Kale kikochut biik keny kochutunet ni kale kiwoigei. Ingen lembechek konyone eng kasarta nemengen. Nyone lembeita eng kasarta nemainai. Kokamwa Juda kole kikobwa kwenung'wong. Ko ngiwege nguno isoman atindiot nekokisoman wikit konye komwoiwech kole iman kichut kanisa itonwekab kipkaa akeyan kewoi kanamonik. Ko kingakewoi kanamonik kotoi konyalil kaniset eng betusiek chebo kwen chebo kristianatet. Kitabuneb Juda ko kikisirei nekit kenyitab 65 akoi 80. Ko eng atindiotnyi nekang'alal Juda ko king'ololi kosire Juda betusiekab ng'oiyondit ko kakoit kakeisto lapkeiyet akoit mesundeito. Kakowaigei biik. Lekamang'une biik iwe ng'ang'utiet 2 koitetab 10. Eng ng'ang'utiet 2 koitetab 10 komwoe akobo kamiset kaniset nebo Smurna. Kimite kanisosiek 7. Ko kanisetab Smurna ko nekakomwa pasta kole kimang'une kwenutab ingekut nekimi biik. Ako kitoi biik konetis kanetisiet age neter kosir kanetisiet nebo iman nebo Jehova. Ko kiwoigei lembeita. Ko biik chekemut lembeita ko kiibu kanetisiet nebo mastaet akobo lekisoptoi eng oret nebo kayanet. Mi kanetisosiek 3 cheng'olole Juda chomeche aib kityo eng nwogindo. Kanetisiet netai ko kaesho biik mieindo. Kokure Kingeresa antinomianism. Inai ile keeshe ng'atutikab Jehova 10 ak ile makemake sabe chito eng kayanet eng mieindo inegei. Kounotok komakomi amune kerib ng'atutikab Jehova. Mising ko ng'atutietab 4 nemwoe kole orib betutab Sabato nekikitaban. Akende betut age kele ngimi eng kayanet ko mieindo inegei. Ko kichut kaniset kowoigei mutyo. Nyekende taban ng'atutikab Jehova akeet mieindo akeet kayanet. Koutye biik kamiset nebo Jehova. Kanetisiet agenge nekichut amu kimong kanetisosiek chekibo lembechek eng betusiechot. Kanetisiet nebo 2 nekimong ko kanetisiet nekikimwa kele Jehova komi ola tugul. Kikure rantas eng Kingeresa nekile pantheism. Pantheism ko nekebwat chito kole Jehova komi kutiet. Jehova komi sokot. Jehova komi koristo. Neiboru kele Jehova kongen kiy age tugul. Kot kongen Jehova kiy age tugul ko ne nemengen Jehova? Angongen Jehova angot ung'otikyok chekitindoi kekaikai tengekwokik kele maeku tengek. Ipkoek kityo amu keimin. Ko ngoimin tengekotok ngokekule sikaret, ikul sikaret ko ngoimin imyan inai ile kakoek tengekto. Lakini itesetai ikule anan itesetai iee maiyek komelen kaya. Kekonin boiboiyet ko betut nekawirten maiyek akobarin ko notok anyun lekamang'une tengek. Ko kaikai biik kabisa kekaikai biik kele am kiy nekemeche iam ai korot nekemeche iyai ngo keyoe atebeng'ung nekeai nebo atebet nebo chitondit ngo kaibetabgei ngo kasaetab kanamonik ngiee maiyek anan ikule sigara inam tuguchotok yetisobe
Nalen biik enjoy life yoti sobe boiboitu akiyai tuguchotok konyo kanetishonotok komwoegei konam biik amyu kole uyo chutok anyun chekitomo kenyoru ko kararan koingian akot koit mugulelwekab biik kenam sirutikab Jehova ak lapkeiyetab Jehova kende taban konyo mesundeito komie anyun kwenutab koyonik. Ak nebo somok kanetisiet nekibit ko kikinam Jehova ko kanetisiet nekikure eng kasarta age tugul koboisie bichu kale kikure stoicism. Kanetisiet eng kasarta age tugul ko kimi kanamonik chekimitei eng kanaset nekibo Rome. Ko kimi kanamwet agenge nekikure Diosias. Ki kiptayat nebo minutik. Ngekol keswek eng mbar ko neibiti ko kanamwet. Ne kanamwonotok ko kimitei muguleldab mbarenik. Inendet noe chepyosok kosikis. Sisich lakwet komie ak ibaibaitu ko cheptolelinotok. So ki kiptayatab mbar ibikole minutik ak itub ak iweke gaa. Koek kiyo chepyoset ak tun kosich lakwet ko korok netai kekochin koroset kiptayandanitok nebo oino, nebo mbar, nebo sikisiet. Keboiboitu kabisa kotul biik kole ngetindoi kiptayat keib nguno kanamwonotok nekibo Rome ak nyekemut kanamwonotok akoi kanisa. Koboiboitu biik kele sikosopcho minutik komi Mungu ne Mungu notok ko cheptolelinik. Jehova sikekere kele kang'et chepyosok koek chio chepyoset ak kesich lakwet ne kararan. Ko korok netai ko kekochi korosek kiptayat ak ketoror inendet. Kekere kele eng boisiet nekiyai bichu ko kikon king'wan eng kaniset nebo betusiekab Juda. Kemaluch imanda amu kokeib kanamonik. Komwa anyun eng ng'ang'utiet aeng koitetab 10 kele mi tuguk aeng'u. Kanamwoni kakile kingakome chito ko kikilokyin chepkulet. Mangen ale kikilokyin chichi chepkulet amu ki betusiechotok kimakomi sandukushek. Ko amu kimakomi sandukut ko chito ne musto keibei. Kale eng metinyi ko kikirotyin chepkulet. Ko chepkulonotok nekikirotyin eng metit ko kiiboru kele kanyor katerteret eng sobet nakosobei kokakonyor katerteret ipkomuny akotuiyo ak cheptolelit age. Komwa sirutikab Jehova eng ng'ang'utiet aeng koitetab 10 kele eng betusiek chebo let icheket chemuitoi eng nyalilwogik ak pichinwek ak lembechek ko tun kilokyin kutwet. Ko kutwet nekilokchinech kilokyin ichek chekiterter, ichek chekitelele imanda, chekisub lapkeiyetab Jehova. Ko tun kilokyin icheket chekikibar amu kayanet, icheket chekikiket amu Kristo Jesu mabesto kayaneng'wa akoi betusiek chebo let. Nitok anyun nekonech kamang'unet kenai kele anga Jehova kobo iman, lapkeiyenyi komabutoksei. Nekit kanetisiet nekabo kitabutab Juda 3 ak 4 ak kebeberta tugul nekonech achek kenai kele mi ng'oiyondit eng acheket. Nyolu kesub sirutikab Jehova ne lapkeiyet eng mugulelwekchok. Komi chi netesei anan ata chito nerupe. Keng'alale pasta akobo yani munguishek chekabit kale mi koristo mi kutyet. Ko ikere ile kakiwal mi Jehova man amu Jehova ko kiyoe ng'ony, ingen koristo, ingen ole mi nyanjet. Lakini kakikochi biik kowalak. Yani nakilen kaberberisiet in Kiingereza just compromising a little truth. Yani it's still the truth. Lakini kakoburucho.
Ako tesetai kora kounoto. Nguno akot ngekergei akot eng sobenyo nerat. Ko ne tuguk kewale kidogo chema ile acha kamakoyaak kele kokayait kolya. Kole ngale maibarchi. Ako kokaiburuch ngoka sabato kokemite ilion ka alishe anan ko tuguk chechang. Ko kongoi mising amu lapkeiyet kokwenye chekaegei cheu choto. Kenam ng'oliotab Jehovah koborwech. Kongoi Lilian. Ngagesune amwa ale kimi kanitiet nekit kamamwa nekure Gnosticism. Gnosticism ko agenge nekilen Jehovah ko mami ak Kristo Jesu. Kale name Jehovah akinde kerebet agenge ak Jesu. Sikase tab komi biik chelen Jehovah ko ng'o, ko Jehovah ko taminutiet ko ng'o, ko Jehovah werit ko ng'o. Amune sikopchei ak Jehovah ko agenge. Konam Jehovah name Jehovah akonam werit akonam taminutiet akonde kerebet agenge. Ko ngondo kerebet agenge koboru kele name Jehovah ko melen kale mendei taban Jehovah, mendei taban werit, mendei taban yu. Ngoik kityo ngon kole mi ani ile mite Jehovah. Jehovah komuchi koik ki age tugul. Imuchi koik koita Jehovah. Ko ngoik koita amu kikwong'e koi, tabikere komi koita nerire kin Kakamega. Kikeboisie koyata amu kasaune beek kole kengen kele makoita ni. Rire cho ko beekab sobot. No ikere ile kokotoche biik bechoto kole Jehovah nekonu bechu. Kale tabiwe nyanjet kale kopotani emet kapotan beek kole no nome beek kabisa kopotani eng oinet kole kweryei ko Jehovah. Kale kokwerye kabisa konyo komalui biik. Kotab iker koristo no ikere kitindoi kole America nekire tornado matatiach kipchurchuriet neu noto ngolimbo gaa. Churchuriet noto kityo koyab bandet araetab somok araetab ang'wan ngolimbo gaa. Ingoli ko kipchurchuriet netomo ikere nekanamgei kou kambet akoi barak. Kongonam kabisa korik kole kokwere korik akobar ki age tugul nemite. Kokakotaingen yoto. Kole chito melen buch noto. Mungu nakakwerin kiboget. Kongoi karibu. As kongoi chamenekab Jehovah eng kanetishet nebo kwong'ut nekakekas. Tieme shetani koboisie ortinwek cheterchin amu kimite luget. Ngeker akobo atindiot nebo tai nebo wakati nebo baunatetab Romanik. Kangonam Papal Rome eng kenyit nebo kong'etege 538 akotestai kobaunishe kuinet neming'in. Kokitestai kenyalil kristianik ak keyai tuguk cheechen chekirindoi inendet netoror mising eng ortinwekab cheterchin chekikibar biik, chekibek biik ak kanyalutik cheterchin. Eng yu kinetigei eng betutab kwoeng kasi keker kele bichu kitononso ko ne nekikochi kimnatet komuch kotononso eng imandab Jehovah angot kakibunei tuguk uinwek cheterchin. Angot ngana kikimurmure musimenushek, angot ngana kikilachi ngoik, angot ngana kikitorchi keringet nebo ng'etunyik, angot ngana kikinde kebel eng maat nelalei. Ko ne nekikochi nyikanatet komuch kotononso. Kekerei eng yu biik chekakonech lesson kinetegei eng betutab rani. Kokonech biik grupishek anan sambulishek aeng. Netai kokonech biik chekikure Waldenses. Ak nebo aeng kokonech biik chekikure katurunik anan reformers. Ngiro eng biik chekikure Waldenses ko kimitei eng century nebo 12. Akoi koitu biche reformers chekeng'olole eng yu. Ko reformers ko eng kenyitab kong'etege 1798 akotestai akoi kong'et akoi 18 something kole kokitestai reformation eng yotok akoi koitu kituru sabato. Eng bichu kemeche keker kele ne kito nekikergei eng Waldenses ju ak bichu kikure katurunik.
kimeng'ishei eng kasarta nekakechikchi ng'ony imandab Jehova. Kimeng'ishei eng kasarta nekakotulungen emet ako imenit amu kakonyo shetani akoburuch imanit ak lembeita ko yekakikas eng kanetik chebo tai. Kale lakini bichu kokishach mising akoker kole ne kito nemoche Jehova nebo imanda nenyolunot kwai chi, koshach eng sirutik chetililen. Yeitya ko eng nyikanatet nebo tamirmiriet ko kimuch kokoi Jehova kotononso. Ngisoman eng kitabutab Romanik kenyoru kito nekal eng Romanik 5:29 kole kowalchi anyun Petero ak kikiyoktoi kole kanyol kekasit Jehova kosir biik. Kale agenge eng ateboshek chekiboru terchinet nekimiten kwenutab Kaldaishechu ak Waldenses chu, so ma Kaldaishek, Waldenses ak Aturunik ko kale kikasenwa nebo it nekimokowoloksei nekikase it Jehova. Angon nda tokosta beek, angon nda bit meoshek cheune kokote kongen imanit ko mawalakis tononenwa eng imanda nekiakone nebo Jehova. Kale kibichu tuwai reformers chu ak Waldenses chu ko kale kiborugei eng kwenunwa kasenwa nebo it eng bounatetab sirutik. Kitonone sirutik ichegei. Mateshi kit age koburuch ni ak ni kole ngali ningen Jehova. Kitonone kito nemwoe sirutik ako noto. Kale bichu kora ko kitindoi bekchinet nebo naetab etunatetab Kristo. Konai kole Jeiso Kristo ko tugul eng tugul. Kingen tilyandit nemite eng Jeiso ak Jehova kwanda. Ako kiakonyit eng oritinwa oritab kabotutik kwak ko kitindoi atindonik ng'isiat chekiakonyi oritinwa akobo ng'alekab kayanet ak nyikanatet eng imanit neitinye chi nekanyoru. Kale eng kibagenge ko bichu kikure Waldenses. Che Waldenses chu ko kiek chekimwei anan cheki Protestant. Ikase sikekure Protestant jaje chemite nguno Protestants amu ajek Seventh Adventist ko makiyani kele ke Protestants. Kiyani kele ki kaniset original nekikitaune kabungutab Kabeden akotestai akoi nguno nga kiwo kuwo karokto kourit ko king'etunot komi kanisanatak akoi rani. Ko bichu kakure ke Protestants ing yo kora ko chekimong eng Catholic che kimite eng oritab Catholic yeitya kombit kanetishet nematokonamgei ak kanetishenwa nekichame ichek. Kale komong ak kekure Protestants amu kamwei eng kayanet neter. Yenai ile kayanetab kaniset nekikinetishe eng kasaratak nebo Romaniek ko kikineti ng'alekab intelligence kele yekainyoru certificate komakomi maana kotesom nyoetab kat. Koesho bichu kole kingen Jeiso kotugul eng tugul. Kineti bichu akobo ng'oliotab kayanetab chekiyoktoi. Kimite kii nekele Apostle Creed nemakimwae echek kanisetab Seventh Adventist. Amu ngiwe Apostle Creed komite tuguk chekakinde atya keburuch imanit ak lembechek. Kakimwa kele ayani Jehova agenge, Kiptaiyat agenge, tukyo tugul cho, lakini eng let komwa kole ak kaniset agenge nebo emotinwek tugul. Ako konde kole kanisetab Roman Catholic. Ko eng achek komakimite kibagenge kelen amu kibo kanisetab Seventh Adventist ko ng'oliotab Apostle Creed komite tuguk chemainjindos ak kayanoshek chechoket kosubkei ak bukuit ole kelewendoi. Ko Protestant bichu akole achicha makibo yutok yu kibo kebeberta neter kosubkei ak logoiwek chemechen. Mite ng'oliotab purgatory nekale ngome chito ko tindoi chamchinet koingian akot kora kipsengwet. Ngotokab kekochi kerkong'et ak kechulchul ak kemas kiboket eng olimbo ole kawoldo kale ngome kowendi oldo lip kekochine correction anan kechobochobi kitilili kelyochin ngomite kii nekikalel kekochi kerkong'et yeitya kimong eng kekoshek kata kele kakomong'u purgatory anyun kanye kwas nguno kotagenen kwa kipsengwet ole mite Jehova kwanda amu kakenyochi gaa. Komwoe sirutik kolen yekakokes katindiong'ung eng yu
kairung kakindai ng'ung'unyek ko kakobek yotok siretab atindyong'ung kekany betutab ng'etiet yekawekse Kiptaiyat Jeiso ko ye kanetisoshe chu kaburuch shetani imanit ak lembechek komong bichu kotonon sang imanda etyo kolachija ng'oliot nekitonone ko sirutikab Jehova kale kanyol kekasit Jehova kosir biik kale kimuch komwa kibagenge bichu kekure Caldenses ak Reformers kole komwochin kibagenge ak Petro kole kanyol kekasit Jehova kosir biik ng'oliot nebo oeng neikochi kimnatet ko kale kinam katigonetab Paulo nemwoe kole wegu chekimen eng Kiptaiyat eng kimnatetab kamugenyi kitabutab Efesoek logoitinyi 10 kale olach karik tugul chebo luget sikobit omuch okirinde kebeberisiek aboindet makimuchi keyai echek ng'alechu lakini kenam mising keigu chekimen eng kimnatetab Kiptaiyat inendet ko noton neimuchi kokonech kimnatet keigu katerterik ilach karik chebo luget chekikonech eng kitabut nebo Efesoek keigu katerterik kot kosir kale bichu kora kale kokinam eng kakiletab kei katigonetab Kristo nekimwa kole nam mising notok itinye asimarepenen chi kutweng'ung kitabutab Ng'ang'utyet 3:11 kikure akichek kipsengwet kora kole kenam mising kayanet nekikenyoru eng Kristo Jeiso simatun repene chi kutwenyo kale nyikoni chu bo kayanet kale chiki murenik akobo korishek kale kokitinye kanatet kotononso akobo imanwekab ng'oliotab Jehova kale machamdagei kosubi tonwekab kanisetab Romanik biikab Waldenses che keng'alale kale kokiageng eng bororiosiek chetai chekikonyor bukuit eng kutinwa kale kisire chi bukuinwa ko kisire chi nekekure G.N. Leger anan Liga eng kakisire ngeut kale sirutichu kale kokisire ngung'ot ngemwa kele kisire ngung'ot koboru ole kimi kechomtoi lakini kitindoi nyikanatet bichotok kosir kale kisire ngung'ot eng bororiosiek kwak chekimenyei olimbo tulondokab Italy ak emasta nebo France kale kibichu kikure Waldenses kale kokineti neranik ako neranik mising kale kokineti sigikwak sigik ko kiibe kebeberta nekineti lagok komengechen ng'alekab metit nacham ikose kelen ng'alekab metit eng olobo gaa kobo komonut kora eng ola tugul lekimite ak korikyok kinet lagok ng'oliotab metit asi angot ndamami bukuit kotindoi eng metit ng'oliot nekile kile ne sirutik chetililen kale chechang eng murenichuto mengechen chekakinet kong'ete gaa akonde ng'alekab metit ko kale kicham kobendi ko chemung'arainik chekibendi rutoito kobune emet kebeberwek cheterotin kale emetab Ulaya olindo bo Europe komosta nebo Europe kale ko kibendi koamtoti ngung'ot yekingobendi mung'areshek kwak kale kichuto kotalake sukulishek ako kwabakwamda koboisie ng'oliotab metit nekenet sigik ipkwamdochi kipsomaninik chekimite tugul kale eng chechang kityo ko kale kiale kasetab biit nenywa ak konenenwa bagei ko kiale sobonekwak kikoito sobonekwak kot kobek akobo kasitetab biit nekitonon sang imanda akoi kakesunet eng kimnatet nekikochin Jehova kale kindochi ichek tamimindet netilil kot kote komuch kosuldae kit age tugul kale ngakimokuitos bichep Caldenses kanetisosiek tugul chebo bukuit komie kale kokirib imanitab ng'oliotab Jehova akot akachek mite tuguk chemuchi makikuitosi lakini ng'oliot neo ako nebo komonut ko nekitindoi nekakenyoru ko kerib notok asimarepene chi kutwenyo ak nesire kora ko yotok kakenyoru ketyem kora keyapte kinet alak kale bichu kimakong'en bukuit tugul lakini nekyakonam ko kirib notok kale ako oretab chebo iman eng kitabutab Kalwenoik 4:18 oretab chebo iman kou lapkeiyet neilu kotesoksei akoi betut neikesunotkei kale yeinyoru lapkeiyet kotesok lapkeiyonoto kolu akoetu yeinai imanda itestai inai imanda ak inetkei mising ilu ak ietu ak iborchin alak logoiwek chemechen konai kotononso eng imanit kotiegei logoiwek chemechen kale kingokakomalu mesundet ng'ony eng kenyisiek 100 chechang kale koking'et Jehova murenik akobo karisiek kokwengda ng'oliot neo koni
Kalagi mokte yano ikwende lapke yeta Kristo. Kilu eng kokwatune kyok. Etyoga bing na balat kolei. Dos pi kwendai. Ka kwendai ko getono senga manda. Ubijo asokobit ko gerbi keiso. Ako bonji. Angonda mitei usona ikius. To senga mebe rekete ratin. Kongetono nenga manda. Nebo Jehova. Engim na teni. Kuma metai awo yuga terterik. Kine tase anangone tebei. Matai mole menurube. Kasoman in kitabutab Kaleunaik 4:8 akobo ngolyotab kayanet nebo bichu chekinam sirutik eng betusiekab ng'oiyondit. Kamwa kole ako oretab chebo iman kou lapkeiyet neilu kotesoksei akoi betut neikesunotkei. Nitok kemwoiwech kole ngolyotab Jehova nekakitach eng betusiek tugul. Ku bichun chekinam logoiwek eng betusiekab mesundeito komacham icheket koburuch imanda ak yoityo. Nitok kokimitech kele kimi akichek eng betusiekab ng'oiyondit amu kitindoi Bible ako kitindoi kanetisiet, kitindoi amdoik ako koboisie Setani kebeberta nebo mesundeito mising eng kwenutab kaniset ak koyonik. Igere nguno kayonik chechang koburukotin chechang amu kitindoi Bible tugul chekikisir ketindoi. Lakini eng kasarta age tugul ngiker Bible nekitindoi komakesomani. Angot ingesomani, kesoman ak keibu ng'alekyok ak ketesyi Bible noto. Ingen ile eng chi nekikosomanji Bible kale isomani Bible song'et bukuit netilil nebo Jehova komong imanda eng orititab ng'alechatak kokonin. Betusiechu rani kesomani bukuit, ya kesoman bukuitab Jehova eng oret age tugul somanet nebo bukuit kenam ng'alek chekaba sang ketesyi ng'olyo no kisomani. Ko neikere ile nguno amu mamake Setani amu kitindoi Bible kibendi kanisa. Ki Kristianik kitindoi amdoik ko nguno ko pastayat chitugul. Akolen chito kanyoru lapkeiyet, kanyoru imanda. Komong chito nguno kopit kobobat. Akotoi nguno nenyinet, kotoi age eng yun nenyi, kotoi nenyin eng yun, kotoi. Nguno kokakoburikei ko ingen ile biik chechang ngomong agenge neisobi biik kongen tuguk chekiyaak eng Tanzania akobo Liliondo. Ingaro lainda nebo karisiek ko kipangankei biik akobo olin. Tabiker tabateb ale kiwono boyonoto akoi ra. Ang kikosis. Kikoba ano sagityek chekitindoi chekicham kee eng kikombet, kiborchigei biik chetya ipkocheng kikombanatak akoi. Aya tya kandoik kora chekikoboisie kalyonoto akoi rani. Enai kele kikure chotok seasonal deception. Nyone ra ako malui grupitab biik koba akyot. Kotigen kitikin koit age kora. Yokokomaluch alak. Ko chi nebo Jehova kayonin age tugul neiyoni oye ongetelele imanda. Melen tikerwoe timi ku chekiche amu ki betusiekab nyalilda. Kikenyor Bible kotokile kipchei biik Bible, kikitil Bible ini akemimei akende kartasit takalkal akonde biik kutuswek komumul ku tomotet simakinamin. Konde kapsa chito orit yun ngong'olol chito ing'ololjini ile akainde orit. Tabi itilege unyegei eng kebenet anan eng kekut nemamite chi itou isoman akinde metit kabisa singiwendoti komiteu. Ko kibois tamirietab Jehova akichek ak malaikaisiekab Jehova korib kayonichotok amu kio nyalilda nekibo borisiet. Malo kora ite betut nekinyolilech akichek amu kanyalilet komelen kityongon kotaunegei. Nam betut nekanam serikalit ak kimnatosiek ng'alekab Mungu kotou kobir Kristianik nekibirtoi chemengechen ak cheechen eng betut nebo ng'atet nebo betutab tai nebo wikit nebo Jumapili. Maioldoi ako maiole. Kongoi mising mchungaji. Ataje mwalimu Nairobi. Kongoi mising mwalimuinik chekakotau.
abwati ale asubi kelyekab Aramaro eng chekang'alale akobo reformers anan ko biik chekikochi Jehovah asikobit koyapta ng'olyot. Ko kemi kosomok kasi ko betut nelel taboiyatab karon nebo katurunet. Ko kesomani Zaburi 19 koitet 7 akoi 11, Zaburi 119 koitet 140, Zaburi 119 koitet 162, atya iwe Jeremia 15 koitet 16, sir asikobit isoman. Komwoe tebutiet nemitei yu sikobit kinetkei kole ne kabwatutik chekitinye Daudi ak Jeremia akobo ng'oliotab Jehovah che eng iman kokiek koitab luita eng katurunet. Abwati ale ngeteche kot kotindoi luita, yani neimuchi koek msingi ne notok asikobit akot eng achek ketindoi msingi nenyonet ko ne. Ko ngesoman Zaburi 119 koitet 7 akoi 11, ko ngasoman sikobit kinetkei kolen kale ikesunotkei ng'atutietab Jehovah akowekchi sobondo. Bo iman baornatetab Jehovah ing'omiti neberber. Ikase ing'omiti ako neberber. Lititen kanetusiekab Jehovah, iboiboi muguleldo. Tilil ng'atutietab Jehovah, indoi lapkeiyet konyek. Tilil kayweisiet nekiywei Jehovah akotepche koigeny. Bo iman kirwogutikab Jehovah akotinye imanda tugul. Choto chekichome kosir dhahabu, kosir dhahabu chechang chetililen. Sirei anyinyindanywa kumiat ak masamek. Kokeny eng choto kitikoni otwogeng'ung mitei melekto neo ngerib choto. Ko igere kamwoiwech eng yu kole akobo ng'oliotab Jehovah mitei imanda. Ko ngebe 119 komwoe ne eng yoto? Abwati ale iborwech kora asikobit kenyoru 119 koitet 140. Ko yoto komwoe kolen tilil mising ng'oliondeng'ung, chamei iboiboituneng'ung anyun noto. Ko igere eng yu ile kimwoe Daudi akobo ng'oliotab Jehovah sikobit kokonech kabwatet anan ko naet. Ko ne anyun imuche kinetkei akobo eng yu 140, ko ng'oliotab Jehovah kokonech kayanet, ikimitech ako ng'oliot nekiyoni. Ko ngot kemasta eng yotok igere ile inyoru tuguk chekamastaat chekakemwa eng tai yo, amune sikikoit kamastaet kochut orit kidogo. Nemegere amu ngot iwendi kanisa ak ibiebeit amebisoman ko igere ile kidogo kakotesyi akot meting'ung tuguk alak chekamaikas koek iman. Ko ngiro eng yu komitei ile kalya sikwaak cheu choto. Ko ngebe eng yu 119 eng Zaburi kamwoe koitet 162 asikora kero kito nemwoe kole eng yu 160 kole abaibai eng ng'oliondeng'ung kou nenyoru tuguk
chelulei chechang. Iboiboiti muguleldang'ung ng'oliotab Jehova. Mami kiy nesirei, kale mami kiy nesirei, noto masirei. Manyoru akot kibesie kou dhahabu chetililen amu ngiro akot dhahabu kidogo nekitikin kole kotindoi fedha chechang. Lakini ng'oliotab Jehova ko kim kosir choto. Ngiwe kitabutab Jeremia 15:16 koborwech kole Jehova ko kochin muguleldang'ung kobaibait ak kuwo amitwogik cheiboiboi sobenyo. Inyoin ak kokoikoin ak kokonin kamuget. Ko ngero eng yu komite biik alake chekikakamwa en arap Maru, biik chekiinetkei akobo ng'oliotab Jehova. Katokomwa Pastor kole akot kiinetkei kosoman ng'oliot kot kokochi koib eng kutit kou tomotet asikobit kosoman akonde muguleldo. Asoman eng kitabut nekisire Ellen G. White kenyoru biik alak chekikure akot boiyot age nekikure Wycliffe. Ko Wycliffe ko kimwa koboru kabarunet yani eng bukuit. Ako inendet ko kisoman kabisa atyo ko kimokosirat eng kutuswek chechang bukuit. Akot eng kutitab Kingereza ko kisir chichi eng Kingereza. Ko kinerekso kenerekyi anyun inendet mising akot kingoit kome chichi ko kikinerekyi kele kakolya amu kameche kakeyaptagei ng'oliotab Jehova kakonyor biik chechang nekikoit akot eng achek nguno kenyoru. Ko amu biik chekiyapta kosir koyok. Kakile boyondoni ko kinerekyi biikab Romaniek kot koit yekingokaketub kakile kecheng bortonyi kot kebel kibele kowek chekikong'et kityo atyo kewirchi beek. Ko kingewirta eng yotok kolya kakile kokitestai ng'oliotab Jehova anyun koliplipeni konam biik akonyor biik naet amu kakotiagat. Yani nekokotyeme Shetani kole kabar kokaikochi anyun maat nekatestai. Ko ne nekeyoe akot achek eng betutab rani? Tos kimite eng ketonondosi kou Wycliffe ak alak? Tos kieku taboiyat neikochin ngiro karon ile oronin kakoech mi taboiyat. Ko ngo biik chekoimioni ko ngiro taboiyat ile kakoech nguno kakonyo sikobit kemande akenyoru daktari. Inyoru ieku taboiyat neikochin biik asikobit kokochi oret nebendi. Amu akot eng betutab emoni kimite kakile king'etos biik chekimweitos, biik yani kikakinyalil biik chetuen. Ko kingomwei kobunu kimostab kilenen Southern kobendi ole North. Ko kiibune taboiyat. Mi taboiyat nekitebi kou kijiket kole akot ngap iker inyoru taboichoto kole kokitebi kou kijiket no kiramune supuk anan ko beek. Ko kiribe taboiyandanoto akosub taboiyandanoto akoi koit kobwa emet ne nguno mite nguno. Ko kingoit oli komakomite kinyalili icheket. Ko acheket tos ieku taboiyat nesomani bukuit makoi imwoch amesoman ng'oliot. Kale eng Timotheo nebo 2 kurget nebo 2 koitet 1 akoi 3 ko kakonech kenyoru kimnotet ketonone ng'oliotab Jehova inegei amakoi kale inyoru chomyet asikobit chomyonotok kokonin kimnotet nekonu tamirmiriet nekonin asikobit imuch isoman amu ngap isomani betut age kole konyo rwondo nekabit buch nekamukomi akot korole asista ile kalya rwondo nekanyo akasomani ilen ityem aja. Ikere ile kikokonech sikobit
kimnot en metiwek chok chekakinyalil ak tuguk chechang chekonu shetani. Ko sikobit ilitite anan kolitak metit ko isoman ng'oliotab Jehova eng betut asikobit kokonech kakuyet ak itonone imanda. Asikobit koek inyendet nekale yeku yoteiwot amu yotitoi mirmiriet netilil koyotwech ng'oliot itoret chito age asimwochi asikobit keeku yoteiwot neimuchi imande. Kabwatwa betut age kokikerak kurget ketiem kelen keyat kurget achicha kouit ipkoyach kekur chito nekisomanji ng'alekab kurgotik nyokoyotwech nekekure locksmith. Tos yeku locksmith inyendet neitononi kakekas kele nyone ng'okset neui, tos inyendet netononi anan inyendet nelen achicha kou Petero nekilen mongen Jeiso? Tos inyendet neikochin kamuget biik alak asisomanji anan iborchi lapkeiyet? Ngitinye kasarta kitikin makotia ikere tuguk chechang chekokoyookis ngombo boriet ngone. Ngap keteptosi kuo kingen mutai lakini makingen mutai. Kimuchi kenai rani lakini imuchi kowalak serikalit. Ikere ngot nguno eng emetab Kenya kiakere ain komite chito neking'alale yani nebo journalist nebo station akobo ng'alaletab 7 Day kole kamwa yani masiker eng YouTube. Akere ale anga kokomwa biik lembechek kole akot icheket kale kertoi lagok maba sukul akot mabendi sipitali. Ko kikibor kele ngiker akot eng kanisosiek chok ingen anan ko sipitalishek kotindoi 7 Day sipitalishek chechang. Eng somanet ko somanet eng sukulishek nemakat kesoman asikobit konai biik lapkeiyet asikosoman. Woi ameche awek yotok ale ameche kikilgei eng ng'oliotab Jehova asikoek acheket chekakitonon akot ngonyo nyalilda anan kouit itonone imanda. Koek inyendet nekonu lapkeiyet, koek inyendet koboishen eng Jehova akot ngong'wanit ile ngot ko kasing'ung nekikikonin isop kunitok ngoek no. Kongoi chamanikab Jehova onginetkei. Atoche mwalimu Nelga koteshi ngot komi ng'oliot nemoche koteshi anan atany mwalimu nerube. Kongoi Lilian ak kanetik chekakondo eng tai yo. Kitesetai awang'u lesson ak amwae summary nebo wikini tugul. Lesson nekokinetkei anan the great controversy luget neo komi amune sikinetigei lesson ini. Eng kasarta neuni kikere wasetabgei kotesetai. Komi amune sikokonech tuguk cheyookse tugul ak tuguk chekisomani akot eng lesson ko Jehova nepangani tuguk tugul. So ami kebeberta nebo 4 kasi nemwoe kolen kicher kamang'unet. Kakomwawech kanetik chetai akobo biik chekitelelso akobo imanit akoi meet. Kitelelso bichotok akoi meet. Ko nee nekicher bichotok? Nee nekikochi icheket kotelelso? Eng yutok kisomani eng kurgetab Ebranic 2:14 ak 15. Angen ale kakwo sait lakini kisomani yotok kale amu yamdoi anyun lagok korotik ak borto. Kinam chotok inendet akine kou notok sikobit kong'em eng oretab meet. Inendet netinye kimnatetab meet notok ko chesawiliet. Sikobit kotiach ichek tugul chekirototin betusiekwak tugul eng kayweisietab meet. Mwawech kurgotichu akobo sarunet ak katiaknatet nebo chito kobun kakochinetabgei nebo Jeiso Kristo nekime eng kimurtoiyot.
mwae akobo kamanutietab laetab tengek chekila Kristo, kiterter meet akotyach kayanik, komang'une mestetab kayweisiet. Notok amune sikeker kele tos kikochi ne biik chekitelelso cheu Hash, John Hash, Jerome, kikere kele eng betusiek chotok ko kitelelso ichek eng imanit akobor kole matindalya, ko kikere kito nekibo kamanut mising eng sobeng'wa kosir meet nekikere kole temporary eng sobet nekitinye eng betusiek chotok. Kiterter tengek eng kimurtoiyot ak notok nekikochi nyigonik chekibo tai. Kiterter tengek Kristo eng kimurtoiyot akokochi nyigonik chekibo tai chekimuch koamda ng'oliotab Jehovah akotelelso eng iman matingokikere birutiet anan kerkong'et nekikikochin icheket. Kiterter Kristo meet nebo kimurtoiyot. Kikinde inendet kererit ako matebi inendet eng oritinoto. Kikimilda koita nekikakikere kurget. Kitul tulet nebo kwong'et kingong'ete Kristo. Kibotan emet. Akekase eng yoto kele kichorgei malaikayat nekikeyok kwandanyi akokur inendet akolechi kurin kwondang'ung, kurin baba neng'ung. Kekase eng yoto kele kingong'et Kristo ko kingikortoti Kristo kikibwoti kele kibwat oindet kole kakoterter. Ko kingome komelen kele kime meet nekibo koikeny. King'et Kristo, kimong Jesu eng kererit ak torornatetab kwandanyi akibutyo askarik tugul chekiribe inendet, chekiribe kererit. Kong'et Jesu eng chekibek. Ak amu sobe Jesu komakiywei meet amu noto kamang'unenyo. Iyoe nee yekimwoun kelenchin imee? Iyoe nee yekatiritit mising akobo ng'oliotab Jehovah, akobo imanit neimeche ibarte akobo imanda nekisich eng sobeng'ung, tos itelel yekait meet? Kouwech chekakiborwech eng The Great Controversy. Abwoti ale ngotko kisoman The Great Controversy ikose isoman atindiotab John Huss ak Jerome. Kekere kele eng yoto kitelelso ichek akomwa ako kichungusan icheket kingokakoro kanetisiet nekitesetai eng Roman Catholic. Ko kitelelso icheket akomwa kole chu ko tuguk chemabo iman. Ko kikinyalil icheket akoi meet. Kiune luget neo eng kayanik cheu chotok eng kenyisiekab kwen anan Middle Age. Betusiek chekibo emenindo, the Dark Ages. Kekere kele kitelelso bichotok, ko nee nekicher bichotok? Kicher sobet nekibo Kristo. Nekingosoman sirutik kokere kole kiime Kristo ak kingokakong'et ko kikon kokochi icheket koyan kole mi ng'etiet ako ndame eng sobet nekibo betusiek chotok kingen kole mitei ng'etiet anan ng'etyin sobet nebo koikeny. Kale nee nekicher wildernesses chekiyoni eng kasarta nekibune ichek usisiet neng'wan. Nee nekiyai Huss ak Jerome, Tyndale, Latimer ak ichek chekikibar akobo kayanet eng kenyisiekab kwen. Komuitae mastinwek ak rotwetab jok. Kayanet eng arorutikab Jehovah kiiyan arorutietab Kristo nekimwa kole amu asobe osoptosi ak okwek. Ngisoman eng kitabutab Johana 14:19 komwoe kolen mabobokto kou kibananok anyonjinok. Notok komwoe Kristo. Takomi kitikin simakokero ng'ony ako okero amu asobe osoptosi ak okwek. Notok nekimuchi kocher biik chekitelelso eng betusiek chekibo Dark Ages. Kinyor kole yamei kimnatenyi tiemutik cheechen chebo sobet. Kinyor angot boiboiyet eng oretab yamdaetab Kristo eng nyalilwogikyi. Akiek kayanenwa baornatet nekim eng ng'ony.
Kiiro ichek kosir kit nekikakobit, koro kit netun bitu, kiro sobet nenyone nebo koigeny. Melen kele kiro sobet nekitinye eng betusiek choto. Mairo makornatet, kikose kele ki mokoryo mising Jan Hus, lakini kale kimeto choto tugul amairo kole imuchi kosor mokornatenyi. Inendet ko kisomanat mising, lakini kinai kit agenge, ung'otiet agenge nekinai kole ngabet sobet natinye nguno, kikose kele kirat akebel inendet, kingen ine kole ngabet sobet nebo nguno anyoru sobet nebo koigeny nenyone. Kiyan ichek akobo weketabgei nebo Kristo ak sobet nelel netun nyoru. Kingen ichek kole ngot komeiyo amait nyonunetab Jeiso kotun king'eti ichek kou ye kikure malaikayat Jeiso. Tun king'eti chekibek chekitupche, tun king'eti tun kait Kristo nyonunet nebo oeng. King'eti tugul chekikobek eng Kristo. Tun kikure kelen chepkurgat ng'et, kipchirchir ng'et. Ko chekibek eng Kristo betunoto kokere Jehova, koker torornatenywa akonyor melekto nekimechi eng kayananosiekwa. Imuch ibwat iman ile tos telelchine biik akot nguno eng kasarwek chekimite, komi luget netesetai eng sobonwekyok, keeshe tuguk chebo ng'onyuni. Akot ko kiistegei ak inemugei ile ak kasubindetab Kristo. Komi tuguk chekieshe inyegei eng sobeng'ung. Imuch kimete maiame tugun cheiame amu afya, meame banyek, mee majanik. Ko luget no sinyen imuch kokie, ko siistoegei tuguk cheu cho, ko kaistegei, mi sobet neikere nesobe choronokuk akoboiboen, ko kimete boiboiyet nebo ng'ony. Ko luget no nekiistoegei. Akomi tuguk chemengechen cheu cho chekiistoegei eng boriet nenyone eng sobenyo anan eng metoekchok ak kabwatutikchok. Ko tuguk chechobech eng betusiek chebwone, chekimuchi kiterter tuguk chebwone cheechen. Mami kiy nekimuchi kiywei eng ng'onyuni ngot ko mugulelwekchok kotokyingei kipsengwet ak ketinye kamang'unet eng Kristo. Ne necherech eng sobenyo. Ngesoman eng kitabutab Johana 5:24 komwoe kolen, amwowok iman ale inendet nekase ng'olyondenyu akoyoni inendet nekiyokwo kotinye sobondab koigeny. Amawendi ole mi kirwoget ako kakomong eng meet komong'chi sobondo. Ngetestai kora eng Johana 11:25 ak 26 kolenji Jeiso ang'etiet ak sobondo. Inendet neiyano akot ngome kotakosobe. Ak chi age tugul nesobe akoyano komamee matiny. Tos iyoni noto? Johana netai 5:11 ak 13 komwoe kolen baornatanoto ko ni kele konech kamuktaindet sobondab koigeny. Ak mi sobonitok werinyi. Inendet netinye werit kotinye sobondo. Inendet nematinye weritab kamuktaindet komatinye sobondo. Kairo tuguk cheimuchi kocherech. Kale kasirwak tuguchu sikobit onai ole otinye sobondab koigeny okwek cheoyoni kainetab weritab kamuktaindet. Chotok ko tuguk checherech eng bandab kipsengwet. Kale matoptopen John Hus eng taitab ketorchi korkoret. Kingerat inendet, ikase kele kimi nyalilda mising. Ikase kele akot eng betusiek chekinekit kongen kole kitilchin kirwogetnyi eng karon. Ko kosirchi barwet chorwenyi nekichere kolechi asirun barwani ko ami korkoret ak komi mukuriot eunekchuk. Ako kisir kole asirun barwani eng korkoret akoratat eunyu eng mukuriot akonyi kirwogetnyu nebo meet mutai. Tos kiune cheret nekichere chorwenyi? Kale koboto toreto Jeiso
Kristo. Kotun kituitosi kokeny eng kalyet ne anyiny nebo sobet nebo tun. Notok komi kitabut nekisir kele Pontius volume 2 pagishek 67. Eng emenindab keringenyi kokiro eng tai katerteret. Notok komite kitabutab Luget neo ndemuchi isoman akobo John Huss ole kikibarta. Kase kele kikirotyi inendet suswek ak kebel inendet. Lakini kokingebele kokingen kole melen kele ki kayanenyi nekikochi kokilgei mising. Eng Ebrainik 10:23 komwoe kolen ongenam mising ng'ang'etab kamang'unenyo simawalak amu iman inendet nekiaroru ak ongibwatkei achegei eng achegei ngikimitkei eng chomyet ak boisioshek chemiach amakibakaktoi ketuyegei achegei eng achegei kou bitetab biik alak ako kitechinigei ak kounotok kosir kou yeokere ole reku betut. Kakiro barwet nekisir John Huss kosirchi chorwenyi kokimit kobwatwech akichek kechergei. Yekimi banda nebo kipsengwet ko ongechergei ko ki choronok, ko ki family. Kikere kele kicheregei ko ngokikenemgei ichegei John Huss ko abwati ale kimwochin family nenyinet kolechi okere ni ko sobondo name nguno ang'etyini sobondo nebo koikeny nebo kalyet. Nga kinyoru sonoik chechang bichotok ko kitelso nebo koikeny. Ko ne nekimuchi kikuye anan ne nekimuchi kinetkei eng bichu kitelelso eng betusiek chekibo emenindo. Kale ne eng let neibeti eng iman ngot koit betut nekakile ketelel nguno. Ngot koit nguno betut kele Lilian Jehova nekiyan anan Jesu nekiyan nguni kemeche itil ra ile iyoni iteleli anan kakimeten anan kitelel kebarin ngemeten iyai boisionikuk ak iyai chu ibistoe Jehova ko ne nekonin itelel. Tos itinye ne eng muguleldang'ung rani? Tebegei eng yeimi kityo ile tos ndaitu betutab rani akele mete Kristo nekiyan anan kebarin nguni ko tos ne cheerin inyendet? Ne nemi oriting'ung? Mariko 8:36 komwoe kolen amu nyoru borot ne chi ngonyor ng'ony komugul akobet sobondonyi. Amu sobondo nekimuchi kibet eng kasarta neuno ko sobondo nebo kitikin kityo. Kitelelso koyonik chekibo tai eng nyiganatet akomwochi biikwak kolenji kelchin ne anyor sobet nebo ng'ony akabet sobet nebo kipsengwet. Tebegei tebutyoni amune asiko kimuita chi komuitae birutik cheu cho cheking'wonen mising akoi meet. Tos itelel akinye? Ngondoiwech Jehova yekiterteri tugun chemengechen cheu lembechek cheu kekompromisan akobo Sabato anan ko tugun chemengechen cheu cho ko ngondoiwech Jehova akokonech lapkeiyet akokwong'wech eng ole kibunoti tugul kengen kele iterterwech akiterteri akichek. Tos mi chi netinye kiy nemeche kotes? Kameche kityo amwa ng'oliot agenge nebo nekaker eng John Huss. John Huss ko kale kingetorchi korkoret kale ipkole kaitit konyalul amu eng korkoret nekibo arawet agenge, lakini kale tukyotok tugul ko kiiywokyi maatab nyiganatet John Huss nekateiywokyin nyogoriet ak tuituet koiywokyi nyiganatet ak kokongei akot akoi meet eng tuguk chekibune. Nyamnyum kotugul yekiche rotwet ak kinde katit ko nyamnyum kotuitui chito
ako jujuige lakini maajabu Jonas ko kingi tiere kibiritit kerat ang suswek ko yuokyin ak samat nebo kayanet mising kosir neikere ile kitindoi tilyandit nebo iman ak Jehova chichoto ak ingen kamang'unet nemitei eng betusiek chemite tai ne kamang'unet nyo kerech nerani kot kotekian rotwet kinde katit ak iyuokyi maat nebo tamirmiryet ak nyikanatet eng oritit nyo ak ile til ile chito til katit til atononwek Jehova ne nekonin kioto anan tos meleche oye kalya meng'alal korok si compromise tos iyuokyi matab tamirmiryet eng oriting'ung kuni kibo Jonas ak ile til ngondo Jehova Kongoi. Ka angamwa Jonas ni atindioni kale kingakebel amu kayanenyi kokakelal mat kokiek nyikan kotelele mat kokityen akolos Jehova kot kobar mat kokingakeng'etin kakolal kabisa kenam orekyik akeib oinet nekure Rhine nemitei kwenutab emet nekimitei alak ketumta kerongyi orek nyanjet ko biik chekiee beek eng olin kong'etyo akolos kainetab Jehova sinai ile anga Jehova koboisie matingaik orek tabikere ngot yake mazishi kemwoe kele mafumbi kwa mafumbi udongo kwa udongo chifu kwa chifu kename nguno chito nekolal kou ndegeit nekokom eng ndegeit akolal kale kindo ng'ung'unyek ko ngende ng'ung'unyek ko ng'ung'unyecha komele ng'ung'unyek ichegei sobonwek ko biik eng betusiekab Jonas koe biik beek akosiki akomwa kainetab Jehova akolos kainetab Jehova ingen ile Jehova koboisie ma Jehova koboisie tuguk chechang kaboisie orek kesorune biik neiboru kele mesis eng betusiekab ng'oiyondit kinai setani kabisa kole betut nekasik biik ngebar agenge amu chotok bo Jonas ko chito agenge ak orekyik ko kisik biik chechang ko bichotok chang chekisik amu beletab chichi kole setani achicha ngawal mameche tabar biik ngoboisie ngolyono nekai nekakilen kakaikaet compromise kai ko betusiek ikere kokasis rab makenyolili kristianik biik chebo serikali kokere kristianik kokikocham akichek biikab kanisa komi yoto makomitei tofauti eng kwenutab kristianik ak chetomo koyan ko amune kang'em setani komalu chitugul koru chitugul lakini betut nekamong biik kabisa chekaterit eng kayanenwa kobitu anyun usisiet nekinye lakini amu tekekoikoi ng'oliotab Jehova kekoikoike kele chito uye memwani eng kwanza ko emoni bo Amerika korok ngetyem imwa rotwetab chokit kai anan kewirye korkoret nguno imuitoi akiche isise ilen tamwa ki siketebena tawendi news apolo news nyekenam akendao lakini ngakoit kasarta nekale Jehova omande konyalu kemande. Kongoi mising. Ngoberu ak Jehova, kongoi amu kautunen sokas lesson nekabo rani nebo kwang'ut. Ngoribe Jehova kokonech kimnatet chekibune akiterteri tugun chemengechen chekikere komengechen kopreparenech akobo tuguk cheechen chebwone chekimuchi ketelelse eng imandanyi akocherech ichek chekikinyalil ak keus ngocherech meetab Kristo nekime eng kimurtoiyot akong'et kokeny. Wikit nenyone komwae kotokotin kora sikenetkei lesson nebo wikit nenyone nemwae kolen kayanet nekirindoi tuguk tugul. Kayanet nekirindoi tuguk tugul oye memisen. Ko ngotko mami kiy netokotese chi anan mami chi netinye tebut ko kibendi kesae ko kotom kesa ko ngot itinye tebut age tugul ne eng lesson nekakinetkei eng betutab rani ko ngole komite Adventist Church koboisie lesson agenge tugul
imuchi inyoru chi nebo Seventh-day Adventist akiteb anan isir sikomuch kowalun biik alake anan iwe kanisa nenekitenen nebo Seventh-day Adventist amu kiboisie kitabut agenge eng lesson. Ko ngoberurok Jehova komongchi wikit nebo kipkirkiret neo ako mutata eng olda tugul ko ongesa anyun. Eva, lesson nebo wikit nenyone. Kemwa kainet? We Oh, kayanet nekirindoi tuguk tugul. oh, kongoi. Kayanet nekirindoi tuguk tugul. Mhm. Ko otokotin, kongoi Lilian. Ongesa Kiptayat Jehova nesobe koigeny. Kiweku ngongoi Jehova nenyo akobo kanetisiet nekabo rani nekakinetkei akobo nyigonik chekitelelso eng betusiek chekibo emenindo ako kikochi Kristo nyiganatet kotelelso. Konech akichek nyiganatet Jehova nenyo neimuchi kotechech asikobit keeku chechobotin eng betusiek chebo tiemutik chebwone eng sobenyo. Kingen kele kimi ng'onyut nebo ng'oiyondi nechang tuguk chebwonjinech ko ki kristianik. Ako kiweku ngongoi Jehova amu arorutiet nekiarorech ile imi kobwatech. Kobwoch nguni akoi koigeny. Kongoi amu memetech. Kongoi amu ki lagokuk. Indoiwech akinyitech tamirmiriet netilil. Indochi ichek chemakokas lesson ini asikobit koek lesson ini neteche icheket akokimitechi achek kibagenge tugul yekichoboksei akobo nyunetab Kristo. Mami kiy nekinetin ngwam mieindo ng'ung akoi ketuye eng wikit nerubei amu kisae chutok eng kainetab Jesu netindet nyo. Amen. Kongoi.